khususan Amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in ghafarallahu lahum ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Anhu dadi gentine saking man sapa waliyuhu waline man. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب تعجيل الإفطار utawi kiku bab nerangaken age-agean buka takjil wa shaumi yaumil jum'ati lan poso dina Jumat wa shaumi yaumi jum'ati lan poso dina Jum'ah. An Sahal bin Sa'ad saking Sayyidina Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yazalun nasu la yazalu ora gingsir-gingsir ora leren-leren artinya selalu sapa annasu menungso bi khairim ma kelawan bi khairin kelawan napa bi khairin kelawan bagus ma ajjalu selagini agi-agian sapa si ma'ajjalu selagini agi-agian sapa si annas al-fitra ing buka la yazalu ora leren-leren ora mari-mari terus menerus sapa annasu menungso iku bi khairin kelawan kebagusan ma'ajjalu selagini ngage-ngagehaken nyepet-nyepetaken sapa si ngagih-ngagihno nyepet-nyepetno sapa si annas al-fitrah ing buka. Nika nerangake tentang kesunahan ta'jilul iftar, mempercepat untuk berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Manusia selalu di dalam kebaikan atau senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan mempercepat waktu berbuka puasa. Takjil per elituli. Jadi takjil ni ke benih kolak, benih segi bagi. Takjil ni ke mempercepat. Soro tuli abuka. Soro tuli abuka. Sunnah ni ke takjilul iftar ni ke. Tak harus binase. Pokoknya mah betal pasana. Bisa kelaban kormah. Sepaling afdol rutop atau kurma basah. Montak namo kurma basah, tamer kurma kering. Montak namo rutop, tak namo kurma kering, bi bareng se manis. Bi bareng se manis. Mungkin kelaban teh manis bisa. Montade aing pote. Neka kesunnahna. Kecuali orang yang seberang Mekah. Maka orang yang seberang apa seneng Mekah maka kesunahan kela benih bareng manis boleh tapi eng zam-zam karena eng zam-zam nikah bisa mekala napa aing-aing selain dan bisa mekala deeren selain kan orang sebagai Mekah maka lebih afdal adalah buka kelaban aing zam-zam.
Nah, jadi selama orang siapa saneka mempercepat lidulian ngelakonin apukah, maka selama nikah pula orang nikah berada dalam kebagusan. Nah, napa hikmahnya? Hikmah dari takjil, mempercepat daripada berbuka puasa nikah, karena nikah sebis faedana atau hikmana membedakan antarana bukan orang Islam dan bukan orang kafir. Orang kafir pun apa sah? Hari-hari tertentu bagi mereka apa sah. Cuma mereka nikah senengna ngakhiraki kebuka. Tak seneng lidulian dalam abuka. Nah, ini diantaranya hikmana. Jadi Kanjeng Nabi ini dalam segala hal tak gelem pada bi orang kafir neka. Sampai kiblat neka salah neng Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi salat neng neka pertama sebelum pindah di neng Gusti Allah kiblat gelak deka Ka'bah, pertama deka Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Semakin ada orang ngereken nika. Padahal nika kiblat orang Islam nika salah. Kiblat pun Masjidil Aqsa nika pun kuasain ben orang-orang Yahudi, ki apa boleh karo masjid-masjid selain. Cek masjid karo masjid selain, jadi Masjidil Aqsa pun mereka pun menguasai, boleh karo masjid-masjid selain. Kanjeng Nabi tak gelem pada kiblat nika. Bi orang Yahudi nika. Berharap tro'iyal leka Ka'bah tok. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dekat Gusti Kanjeng Nabi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Esoro ngalle kiblat Kanjeng Nabi etoro bi Gusti Allah etoro ten pangateron enten tak minta Kanjeng Nabi nika. Tak pernah minta dekat Gusti Allah. Nabi-nabi selain pernah minta dekat Gusti Allah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak pernah minta, cuma dalam ate ini beda pangatero. Sering ada ngak kata sacili, atau le kata sedang ada Jibril toron ngiba wahyu. Ada Jibril toron. Saking berharap apa? Napa nyamana? Saking berharap apa? Kiblat ni kayak yalle tinang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada bu mungkin Al-Quran tak kau keliru. La ilaha illallah. Dharma Allah Subhanahu wa taala memanjakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dawu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun qad nara taqalluba wajhika fis sama' libalian Kanjeng Nabi nika taqallub libalian wajhika fis sama' libalian wajah Kanjeng Nabi atau le ke atas langit qad nara taqalluba wajhika fis sama' libalian atau le ke atas ada enggak boleh nunduk
Ada nggak boleh ke atas. Sering Kanjeng Nabi ini ada nggak ke atas langit berharap malaikat Jibril turun. Apa perlu ada nggak ke atas? Pulang kok perintah ngedep dak Masjidil Haram bi Gusti Allah. Tak minta Kanjeng Nabi ini kan. Cuma ada nggak ke atas tok. Etorot bi Gusti Allah. Jadi wajah Kanjeng Nabi ini kan mampu merubah kiblat para hadirin. Wajah gondong Kanjeng Nabi, wajah sempurna Kanjeng Nabi kena toleh ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Libalian Kanjeng Nabi ada enggak ke atas langit. Bisa merubah. Sasalah kiblat nika adab dak Baitul Maqdis. Perintah tini Gusti Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Barokan wajahna Kanjeng Nabi sada enggak ke atas nika lah. Pangalle kiblat dari ke Masjidil Haram barokan wajahna Kanjeng Nabi mak teti mata kuleban sambian sebanyak tu sering ngatela Kanjeng Nabi sekak di wajahna Kanjeng Nabi mampu merubah Ka'bah tanpa ngocak Kanjeng Nabi ini kena dengak ke atas kiblat bisa yoba tini Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Keun wajahna tok ni mampu merubah kiblat sya'asala masjid Baitul Maqdis yalai ke Masjidil Haram. Ini kenapa? Karena Kanjeng Nabi tak gelem pada birang Yahudi ni kan. Tak pada dalam segala hal, apa boleh urusan ibadah. Dalam masalah songot bi janggu, Kanjeng Nabi tak gelem pada birang Yahudi ni kan. Arkhul liha wa qassus syawarib. Qasyu syawarib wa arhul liha pateten songota ombu jenggun karena terletak pada di orang-orang Yahudi di luar Islam mereka ngobu songot lanceng. Kanjeng Nabi qasyu syawarib pateten apa pada urusan ibadah pakaian Kanjeng Nabi tak gelem kok nyeropanen bi orang kafir tak kesokan Gusti Kanjeng Nabi. Nah, makanya dalam hal ibadah apa boleh pasang kisi nikah sorotulian buka karena orang kafir pun apa asam mereka nikah ngakhiraki deka buka idurundur bukan tak mempercepat buka lah umat Islam dianjurkan untuk apa sunnah dalam pasakala takjilul fitri atau takjilul iftar litulian abuka tak harus binase pokoknya mah mebetal deka pasah bila pun ngiding maghrib tuli ngenom atau kormah teloan marsineka solat mon sambian bisa mon nenten ya karena kebiasaan langsung ngabuka nase apa tak kerja tabun sambian seneka makanya dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada la yazalud dinu tahiran la yazalud dinu zahiran benar tak la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasu al fitrah lianna al yahuda wan nasara yuakhirun. La yazalud dinu Islam akan terus tetap zahiran jaya. Islam akan selalu nampak zahiran jelas zahir pertela ma'ajjalan nasu al-fitrah selama orang Islam gelem takjil dalam buka mempercepat buka selama orang Islam ni mempercepat buka la yazalu dinu zahiran Islam bakal jaya. Jadi berkaitan kelaban agama bukan ni kah benar hanya sekedar ritual makan biasa enten tapi berkaitan kelaban agama anapa li'annal yahuda wan nasara yuakhirun kan orang Yahudi dan orang Nasrani ngakhiraki deka buka. Jadi sopaja beda perbedaan antara bukan orang Islam dan bukan orang kafir di Kanjeng Nabi soro ta'jilul iftar soro ditulian abuka. Jadi nikah hikmah di antara ya di antara nikah makanya dalam Hasyiah Al-Baijuri juz hitung sebutaki bahwa hukum berbuka puasa ini hukum wajib takjil lah sunnah adapun bukan wajib anapa polan haram hukum saumul wisol ni kata oleh nyambung pasal bi pasal selain pasal 2 hari tak akan sekali haram hukum tak oleh
Paham iki? Karena hukum sunnah, napa? Karena hukum berpuasa wisol, saumul wisol nih kak. Apa satu hari berturut-turut tanpa beda buka, tanpa beda sahur, tak boleh, haram hukum. Nah maka hukum ada beliau yang kitab Al-Baijuri ini kak, hukum berbuka puasa adalah wajib karena diharamkan melakukan puasa wisol. Artinya apa? Berpuasa terus menerus selama 2 hari atau lebih tanpa ada berbuka puasa, tak boleh. Maka hukum orang abuka hukum wajib. Pokoknya mah betal, tak harus ngakan nasi sambian. Mun beda orang di penyakit masalah, kok mun ngakan nasi penyakitan, ya ngakan selain nasi. Pokoknya mah betal pasah, cek sampai pasah wisol, cek sampai pasahnya terus menerus tanpa beda buka. Nah, bidah bareng sahur, mon sahur sunnah ya akhiraki. Mon asahor sunnah diakhirkan, mon buka sunnah percepat. Mana sahur sunnah diperlambat artinya sabak ning akhir bektoh sahur menika singke napa nyaman lebih kuat melakukan puasa, lebih napa nyaman lebih seger. Orang siapa segala tak lemes ongku supaya napa nyaman sahur ke diakhirkan. Benar dalam sahur ni ku banyak barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Apa sahur ben kapi karena orang sahur ajira banyak barokah. Ya, banyak barokah. Ya, walaupun dengan napa hanya mak sahur, hanya dengan seteguk minum kopi, yang nom aing napa aing putih mun pacel tak gelem se ngakan serek ber taib nika bidana. Jadi Kanjeng Nabi sekali-kali abukah takjil nika bi korma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla ay yusalliya. Kanjeng Nabi sebelum salat maghrib aneka yuftiru abuka ala rutubat, beberapa napanya mana rutobat, napa rutobat pan korma rutop ini kan korma saya becah, kurma basah larang nih kan, korma paling larang ajwah, karena korma ajwah nih kan korma kan kesokan Kanjeng Nabi kulo le malam makin tak meleh beri sekerdus larang ya Pak. Matamu tidak coba orang tidak kancah ki buru datang umroh. Tepandeng soki, enten tak minta gula, tak teman mintaan gula. Kinge ke baki, kinge hati akan tak ada cek ke baki ni jangan gula. Alhamdulillah ke baki yongku. Menjan bayi jasim korma ajwah neka beda hasiat ta. Korma ajwah bisa makwad de ajiyah. Tabun bayi jasim, bekto hatinju haji, da orang hajian serang gula. Kurma apa iki? Niki anu bayai. Kurma ajwah. Oh iki kurma ni Kanjeng Nabi, iki kurma sing paling seneng ambek Kanjeng Nabi. Mangan sunnah telu. Ajwah, ru artina ajwah. Apa khasiate? Mboten bayai. Ajwah iku nguatno nang ajiyah. Dadi male jadi saya semua baik lembek je meleh. Ajwah bisa makuat dak ajiyah. Gratisan tok wah sampean. Korma se anu juru ajar wah. Iya korma ki iya penting kan keng apkiran ruah. Sebenarnya nono sebenarnya nono lah ruah. Yo korma punya nono lah dia bagi kau orang. Meleh paling enten se kotak sebecar le manis nyaman wah tikel masih sampean bene karena berdua sampean bene berkorma berdua jaga ajar ya demi Gusti Kanjeng Nabi langkem yan pun tanda ke korma nika pun bene tapi karena Kanjeng Nabi se
lebur dak korma ya kudu lebur. Pak apa saya lebur Kanjeng Nabi kudu lebur kudu sampean. Cocok tak cocok, nyaman tak nyaman. Udah remaja korma tak nyaman sekali. Yang baca coba korma namanya kiluan ruah. Lebih banyak bahan-bahan campuran. Mele larang. Selama bulan pasan ke sabe. Mun sampean sedekah bi korma lebih afdal. Jadi Kanjeng Nabi menabukan neka yuftiru ala rutobat engki peneka kalaban rutop pan berempan rutop qabla ayu yusalli sebelum ngelakonin salat fa illam takun rutobat fa ala tamarat mun Kanjeng Nabi sobung rutop tamarat tamar korma biasa atau kurma kering kurma kering mun pacet sobung fa illam takun hasawatin min ma'in mun tade kinginom aing pote Kanjeng Nabi. Ini kenutua kina apa? Coba sampai langsung napa lain telok neka montak nemu korma serutop ya berarti korma biasa montak nemu sini kan kibereng semanis aing sebeda manis ate sineka. Coba mau langsung bereng seberuk langsung kerupuk lebar kerupuk abuka langsung kerupuk cijak aja. Walaupun tak cocok ke ebre, tapi demi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka abukah kelaban apa kelaban korma. Taib. Neka di antarana hikmah-hikmana dalam ta'jilul fitri. Ada sebagian kula ribarin pun nerangaki. Mun sebagian orang-orang sesoleh, maaf kalau non saya benih jorok benih karena orang ibadah ini kan nyari ketenangan. Abukan nih kan ki abuka orang bisi binek beda. Jadi kita abuka saya lain lah, cukup lama betal, tak ngakan kinangan. Kita abajeng langsung deti. Kumice saran taya lereng banding aki bi aban. Aban tor keletoran. Cajir mun tak dia kada jadi bajeng tak tenang, Pak. Kepelengan tenang kuat neka sebagian orang sesoleh neka karena ibadah yang tadi tak tenang kok namun yang kok diki sholat maghrib lanjut bareng terawih nabi nabi terawih tak turun dari masjid lah tenang apa lemari abuka ngaji ya ki mon kuliah sampean sulit saya tak kira karena lah benih faktor keturunan neka jadi buka hari-hari biasa lah kepok apa sah boleh tak kenceng sekali mungkin nyaran mungkin tak apa-apa ngenom duli wis malah tenang bejeng mungkin tak mulai sampai terawih nyaman lemari lah paham ben ki mon se ngaji majiri lah ya tele terawih tak kira sekolah wasilah tele adon esro pancet kemamun mau neng wah jalil lah tak latihan lah voltasenya toron tak benih mati mah Jalil keng toron voltasenya benih mati lampu voltasenya toron yang ngok mati sekali cek gel-megel ya kadang kikil megel lah iya temar lah tamat ada angin ada ombak moro lali mili jadi lali mili pekel mulu lali mili aja kewen nyongok tipi teken nih kewen nyongok teken lali mili kok lemati sekali lah karuan wah ria karena tok setiap buka jia tak apa penting benar sesuatu saya coba nih kak cak ibadah lagi ya masih jia pak senika tanya dek gue sudan mau tak percaya biar ya bener orang kena gue sudan je lah senika dan mengkula alal hak tak pernah senika ki dan kita tak sampai separah neka gula kita apa-apa ki congok ning ihya mau tak percaya biar
Sare nek kita kula mari king kula pai kula kita mari kula ngaji bab nikah. Nek kitab Ihya nikah. Baca dia baca saya sare. Maaf kalau non sebu sampai pecereng rek ding dak luar, Pak. Pecerengan nih rapi di ini saron siapa ban ngeding. Bini tibi, laki-laki na tibi. Saya ketawa dosa. Enggak roh suara. Sampai suara nek keding jan. Ngerek ngendir ya. Enten bene jorok nek hidar mah baca keterang na seneka. Dadi mun sampean umpama tepan doteng semangat tah doteng sifat rojulian sifat laken. Kan teng gedeteng sifat nikah. Mun pikiran tenang detang. Dadi mun pikiran ruwet tak bisa aja. Tak bisa masih goblon medeng deh. Cereng lah ruwet. Cereng apa aja bacaan pikiran. Mun pikiran tenang rek nyaman. Mulai pikiran ruwet. Utang punya utang dagangan tak maju. Umpama barang punya pikiran, letak koper lah Pak. Ila pokon iso ngelunyok eber aja nyaman lah, ontong lah. Jadi la ilaha illallah nika di antara hikmah orang takjilul fitri, sop aja tak pada bi orang napa? Orang kafir. Karena orang kafir yuakhiru li annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani nika mengakhirkan dari Abu Bidah kelaban sahur. Adapun sahur dianjurkan untuk akhir lagi. Jadi hukum orang abukan ini hukum wajib. Walaupun dengan seteguk air. Tak kening sampai nyambung. Bener kebagusan. Engkau masih teluare kelar engkau. Apa sih? Iya masih kelar. Saya Kanjeng Nabi tak ada. Iya cak hesmata hesban cak yesma yesban. Wah kelar makan kelar. Engkau masih teluare kelar engkau. Mogok makan, cek unjuk rasa mogok makan, tak oleh neka berarti ngerosaka aban tibi, pada biar bunuh diri neka, ya pasah, jadi cek sampai napa tak buka selebih bagus yang kita neka takjil, jadi takjil lo bener saya begini embong mie nasi bener takjil neka mempercepat, bisa kelebihan korma. Bisa kelaban aing semanis paling utama nek pendek kelaban rutab karena beda bencana si kelambung nika sangkun lambung nika mun secara medis sopaje pelapar tabu nika sopaje memakan deka napanya mana penyakit sining bodon dadi ekrokoten bi lambung nika mangka namun orang apa sehat sumu tasihu karena lambung nika terus bekerja. Sedangkan mun sek akan ada sek giling ada ro penyakit iki sek giling ro. Giling. Lah karena lambung nika kosong apa sah. Lah untuk menetralisir nika supaya tak terkerjet lambungnya beri bareng semanis. Nika can dokter nika. Menurut kedokteran menurut medis kesehatan dadi lambung nika mun langsung yenome mun langsung masuk enak se tak beri semanis nika terkerjet nika. Kerjat lambung nika mau langsung ala kubur jadi mau beri senes manis cara pelumasa supaya adaptasi mulai beri manis sedikit bekerja lambung nika baru kemudian bereng sebere roti otak benase seneka paham iki gitu pun Habib Umar kemes beri kasa karena pun sering apa Habib Zain bin Sumit nika pengarang kitab Minhajus Sawi ini kan di Indonesia atau kerjot disangakan pokon sal ambu cuma noreng ngakan sal acara ngakan sampai ada bufi kuli makanin makan jadi setiap tempat ngakan akhirnya pas telawaren yang Indonesia kebanyakan ada badeng Madinah beliau nih ke Kiodi sampai semangkin aneka terkerjat lambungnya langsung opname, langsung ngamar ke rumah sakit. Dan dokter Arya sabar ya lambung enggak anak bayi. Dari narang-rang sampai lambung ngelentur enggak anak bayi. Jadi tak sehat mentah apasan nikah. Karena tak ekoras esena lambung esena tabuk nikah tak ekoras. Lah kelaban emak kelaban apasan nikah. Nah, napanya mana esena lambung esena tabuk nikah ekoras.
koras. Engke penyakit kasah giling bi lambung nikah masyaallah kebiasaan Gusti Allah. Yang termuka titik ilmu manfaat. Nah, nikah bab napa? Takjilul fitri, mempercepat abuka. Mon mangki kelaban korma iki jekajeh walaupun tak cocok kae ber. Karena nikah sunnah Kanjeng Nabi, mon bisa langsung salat, mare salat ada tenang mbiyen pun tak ro keburu. Jok rela tujuan pedis langsung ngabojong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek lah mari ngakan langsung ngimame. Ya. Mesti napa ngenom semanis atau korma, salat, mari salat. Afukah tenang biana sela. Matur muga dadi ilmu manfaat. Amin. An Abi Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بفضل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برمبارها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن أبي خالد قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعقيل بن سالم قدر رباني سنة شاه عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس
قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طيب أخو طاهر ثم إلى روح قد شرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلمشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفورهم ثم أنك مقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولا مرمضر وإخواني والحبيب عبد القادر وجد الحبيب الألام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان ومحمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب شبوت البوتي والحبيب حسن بهار والحبيب عبد الله سانين والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه الحبيب صالح صاحب بتانق والحبيب مسلم الهادي الحامد الحبيب عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول ما ثم إلى روحك هجي جاسم نور سليم وزوجته وكجي هاشم رافع وزوجته وأصولهما وفرعهما ثم إلى روحك هجي عبد الله محسن وزوجته كجي عبد الحليم ثم إلى روحك هجي معروف عارفي وأصولهم وفورهم ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنواره وعلوم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشام بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وفي معافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وأن الله سبحانه وتعالى يوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويطفي شر الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن ويطل أعمارنا في طاعة ورضا ويمن علينا بكمال الإحسان سابقا وسخاتم عند الموت إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.